Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kamu dapat mentong drone yang kan saksikan cai di Aceh TV. Nyo mudah-mudahan wujud ke Sabah ibadat dan pedoman yang ka ke karang le urang gedaya ah. Betul. Ya, kan ka penting ji anak-anak miat. Ya. Kajut. Yo. Ala dok. Gara-gara ada lama nak cai. Ya. Kajut ada masa Aceh. Betul. Nya betul. Ji itu leh ji ikut. Yo ikut. Nah merokon anak pah Nyo yang tunu tu tapi ke anak mien ke nyo lahir Aceh dan puai Aceh ka pasal tu ni. nyang he. Oh. Je cika purno mah kula. Ha? Jino tepo dah mai payang. Nyan be payang tak ada jadi tak. Jino Cae Amir Pantun Burger. Ah. Ban judul ji. Cai Amir. Ah. Nyan ba FB kayaknya na pantun burger. Ya betul. Mungkin urang-urang yang kalon yang biasa baca ka doa. Ya betul. Jodoh ji mupua ke dali Pekeh dali asal dalam dah. asal lam dah. Betul. Ha. Pe asal dalam dah. Oh, mana ada pun. Tak oi dong. No dah kan? Hmm. Ya, jadi mudah-mudahan ya cairnya wujud ke pedoman gedayang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi salam sipada dilaya ulun beri siga mujama umingon ayat temakut sabah warifan seni mulalun pupon dengan bismillah izilun kita dua kra'arawi muhulun sampo sabahari salah murid dalam kelas menawar terjadi Ya. ni basi urang mau dehlumah nyata lon pega bukan mutaki tengah belanja bat jempol tiblah natim tro singgah kenan meili dengan mendadak geyo bukata atau gerua Bandung geungki macam bak lagu temeng faraf cermin menghias cilak bergengsi mandum musafe han muce salah asai dalam kelab pariksa musti harus selesai Soja bantah Bandung geledah wajib patuhi Temak keduda ada Aisyah Be'an di Jodah Perap handi bi Bandung sorotan gotan mepuabdah Sebab Aisyah pucat ngon bibi Ya nanti drone miat. Hai bi. Hai bi perintah. Ya. Kalau lain ka perintah dah. Terus je betul. Untuk dia betul. Yo Roman jetu dong bahmiang kamera meetron nafa mutatat kaki pakon jut meno mau katutah Mupua dalam dah dan cok dahi menanggu tarik membalik rupa hingga rapat dah karucit pasti tetap jirgam jetang mekilah nyan ban tu papa putun ba'dali lambong bamurong si tampong lipah Tangke on lawa getah semui singkat cerita dengan wakilah jinota serang ni bapak wali kedeh ukan tu tajongon bagah
mawata surah hukum yut gubri hana trip lawet tubuot langkah kedeh persila meja pebukuti bantroh tempat ia mata bicara bah mingka basa unun dengan wia cuba buka punca masalah hana cituha tu diam diri sebab terpandang urang sem cerdah hana membantah ni basinya ti yang kedua tun nilai utama hana yang capra patuh ban budi menogukun prapuwa ke kita tinggai hai sahabat ulun ngon putri tatup ngon pintu tirai tapeha mebedu lemah kadang cit hanyi. Ya, jadi di Pak Pala Pak Wali lah tu tu biak ulunyo le. Tup pintu bahdun parik ta. Oh ya. Ramai-ramai ta. Ji cah ji ko du hai bi. Kai mat je ju. Hanjut pakon noh. Ya. Tingailah guru padidra saat sebab masalah bujrah solusi gebuka narin megriat sang indah lisan bak baba menawa geputih pucon kuntom senambung ulah musim ujian hana mempunyai mempuah ke asa mau dalam tah jawab berlepas bekle sembunyi seot si mawa dengan nan Allah ulun musembah mubanu sangsi hanyalah buku ngon pulpen patah lapek ka buka mubek nu caci lain ni baknyan plastik dalam tah dalam sampah loncok ke lai tita makanan na tinggai sibla nyan kehlon ke ba kerimeh ruti hana cilaen bapa mertua gasien melepa kamu Tuhan beri kadang pamapre lon gisa arah dan so sedekah nyan ku musaji maka lon putsam puam dalam tah berong merua bungkoh pulawi maka ulon mo nyo ke masalah nutup lamada hinangan benci Rudok gelantu kilan semupla binteh sang tuha bangsa kaji oleh gudang mau pujulah gudang Arab reba hankong legaki tu di Pak Guru. Oh ma tadi Pak dah. Lam dah lunyo hana terpuna. Yang na pelopen kapadah. Cuma nanti tham makanan lembuh lam seti lencok lantung tampak. Betul. Benjuk nyan bai begah kamu katian dah. Nya aku untuk nyona sedekah mak tu me bak gop na pu ku paju. Berarti tujuan di som konio. Konyo. Jadi yang bai jawabnya di guru cik. Oh. Ma. Ha? Untung hana gepoh. Betul. Ia mata guru muhamburinya kubit sem taba anu yang paki gutugom gucom gusanjong lemah dang taglong punura dan sopadu gutugom gucom gusanjong lemah dang long punura dan sopaduli bukan kedongeng atau hikayat nyata Alkisah Baksidra siswi dalam internet pernah diunggah cerita kisah kubin asli mungkin jut guna sabah faedah gantau hidayah guna Rabbi misal banang rawa serama Mekah
puke panta menotu kedi jalan dicunda puta ubungkah unun taara tumbo upati ono lon utung sunambong lidah lon lake bak gure rawi mepadna mujo tutolon salah karangan mebah ke urang fakir akhe wassalam ulun top kisah jarawa 12 ampun bunebri. Sekian dari Amir yang Mbak FB Pantun Burger Kuala Pilah Seremban Malaysia. Pak ke kirim. Oh, Pak Malaysia Pak Haji kau. Urang awaknya kan di Malaysia ini. Jadi kirim kena melalui FB ulun tuan. Patin tu Pegah cik nak tolong macam yang kena unggah buat YouTube. Yan baru kan? Betul. Jadi mudah-mudahan syair yang lagi nyo buji pedoman pegah menyo inanggro Aceh na lagi kon jukuk kau. Kon ni Dompeng le kan? Tapi mantong na urang yang lagi nya rupa. Tatin mukuin lam 3. Tapi home ke kan? Nyo dalake noa baik nang yang lagi nyan. Memang nyan sebuah kejadian yang terjadi di Nanggro Gedayong. Oh, nyan sebuah tu cai sebuah baca lah. Nyan risalah Nabi Muhammad pengirim lisan lupa. Hanya kapah bulu malut. Betul. Bulu malut. Bulu malut kan harus bulu dayo dah baca sejarah-sejarah lahir Rasulullah. Nyo pengarang yang paling ngetop yang kenyo. Urinong lama. Urinong. Sri Kandi syair. Dengan bismillah lon peharinte ulun tumule ngon bahasa Aceh awai pun dile rite buhu dudolun lapeh dengan buhu segala puja walun puawa kede kuzan pengasih maha lebih pencipta buma anangan buih yang putran iagleh lam krung mereh-reh. Betul. Selawat salam sun si bare ngon hati putih ulun pesahe ke Rasulullah Rasul terpilih po syahya putih Nabi terlebih. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullahi alaika. Salam alaikum salam kewarai sinawangan side Bandung loncuke salam ke gure salam ke mati salam sinale ke orang yang preh dengan berkat orang temuleh maka hanjaya sastra di Aceh sastra budaya mecehu abe wapna sogase kejut han muwe budoi ngon caelawi lon uji tule kisah baroje mukunu cuke sejarah silam lon tuan rinte pun kisah sedih Nabi tulebeh Nabi getanya wahai nyate hudip ne pude lam tung daleh masalam kandong mula pun sude insan negase awai mujaweh yatim lam kandong pon nyum sude menan mutule lam kitam sange limong boh unta nyang na ware
ngon sidro mate silamit gige lahe baginda enya putih gle ti panyanggare sejarah dumce tanggai 12 kasah metule si bungong mangge kemang pih jade kisah terjadi onya ati putih baca berabe nyeng kalon syare patung lam Kaabah rubah mutinde Tuhan awak je katut sud mare Abdul Muttalib hirun burte neudum kabe berhalalile mupun terjadi tukun silape hantom baraje patung nyan tepe kaya lam rimba tefana sude bak nyawangan bak je tukem hehe engkot lam laut surengan bile nyan pihai ware tu suhe Betul. betul dah no Betul, betul, betul. nyan wate apa nai kun Wate Nabi lahir kalahi Nabi diucap syukur Ya. karena lat badak kaya wate jenis bak nur nabi Betul, betul, betul. jadi wate lahir nabi wajahnya un kaya Ya. dah yang handu dah dengar Hmm. engkau di laut diucap dikir dicim dalam geli selawut dibaca Betul. makanya lat badak kaya wate kepang ulai kan selawut diba jadi tanya ba kanuri meluk selawut handa tim kun tiga Mewam katuka Nabi tu pilih dari baroje sampai jipre-pre zalim lam nanggro akana sawa pugle hitam ngana putih na sawa pumukle Rasul getanyo putra bulke kulit ne putih ruman sebere bulan ngon bintang di manyang side menan ke perse cedah bit mekle yo ubud nabi lenyang gemate sawab semate akhlak amutake rame saudagar di wonyo yoje dan rasul langge akan terpure akan teh pure sedari manya akhlak lepah le hantam mencure hati gop dupe kalam baginda laksa ia putih sidum nan bersih dan mekelime puanyang nabi kun bandum jipate nedu angan ne sabe ji tempre si aso jagat ji hormat abe dum kafe kure hanji pu ele menan on menggunaan rawat ke pure mengguna tape ban kanake mengguna kalam tulisan sigre andai tagare pat-pat yang bere sang kira kasep baet lam rinte mupat yang jaye muahlun syareh akhirul kalam lontuan sape terima kasih ya tungku yan wassalam salam ke Cik Media Yahlut Bang Abdul Hadi PJ dan seluruh penulis syair dan pecinta syair. Betul, betul, betul. Jadi pamandum orangnya Ya. yang tulis-tulis syair, Jamak lagi. yang garang syair. Ya. Dan nak tanya tungku ceh ke kira. Tunggu je. Ban. Dan nama tungku ceh. Angkanya. Walaupun cehnya. Yang penting tungku ceh. Penting tunggu je. Nyan ke ban syair yang katruh kena tanya. Mudah-mudahan jut ke pudamang kita yang. Betul. Karena purah
tabuh haba yang ditebit dari babah urang yang god yang je kepedoman. Betul. Nyo. Pedoman menurut keadaan pun yang kepegah. Ya. Ya lagi saya kepegah tentang hai penaikun lahir Nabi. Hai Nabi. Tiban Nabi dilai ayu Hawai. Tentang hai Maulud. Maulud. Jadi anak-anak kena kaji contoh. Betul. Olehnya tak samulon tabuh tu ilai cai. Nyan jino taboh tu. Hai kon taboh tu betala. Nyo yang berikut ji. Berikut je le mentang. Le matang. Sejarah lahir Maulud Nabi ji. Nya nyan tok nyan saya kon nya sejarah lahir Maulud. Nyo. Pengirim Saprizal. Pengirim Saprizal dari Lok Tukun Aceh Utara. Oh jo Nyo melalui FB je. Betul. Ya amban ni kira. Tabuh cai Saprizal alamat Lok Tukun Aceh Utara. Kirim kena dengan judul ji Sejarah Lahir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum nibapun mula haba pembuka ulun pedebien mekru semangat ni'mal lam dunia dari yang kuasa raya sampai yang ubid. Syukur dengan puja Bapa yang esa yang puji dunia luah dan sempit yang penanang rawa asa semesta dari manusia sampai anak pian. Selawat salam takun seruta Rasul Anbiya sama tak sedip yang puas rukun hukum agama Islam sempurna dari buat maksiat. Temana bacut mengelon sapa. Temana bacut Muhlan sapa salim sejahtera raya ngan ubid ke fan cae gure la mereka agam ngan dara mawa ngan mabit ke muqaddimah kasahmu mada dalam acara jinota bulit ke asarika punca cerita judul ulun ba asai pun maulid awan pesalo ban sepot teka tema metuka bulan di tebit baculon pega kisah diraja ni ba pun mata yang pedang maulid Sultan Muzaffar nama diraja Akram Jitapa ngon Abu Sa'id raja yang malim takzim ulama mufhum agama serta tauhid. Nyainan pun bukan? Ya. Dalam pimpinan aman sentosa rakyat sejahtera dan murad marid nibasi uro meno calitra perintah raja kepada murid pegot khanduri hari mulia lahir Sayyidina gepenan maulid meribaya urang Bandung lam donya undangan raja sampai anak mian meribaya gusi kubiri unta kameng serta naga putubit dalam sejarah kisah cerita yang paling raya acara maulid naga hadiri menteri agama serta ulama pinaga tebit sulu salut di urang Bandung ke raja dalam acara raya tad kubit nyan kehairakan menancalita di telefon masa di Raja Syahid
yang pedu amalo sambon Saidina urang yang buka acara maulid duda gerangkul oleh ulama tiap tahun gepena niba ama sujid pesan ke urang Bandung lam donya supaya benar khanduri maulid sawanyang peraya pang ule donya raya tan pahala walau tan wajib syafaat Nabi geberi kegata dalam neraka gedem petebit dan sawanyang gateh ke Nabi dan sawanyang temolo nah Betan pih bid'ah surah gapukra anggap legata laju urang kriat tanyo yang patut ikon ulama haba gapuna mubeta gapiat katep mumadari ka ulun ba muhitat gura haba lun cutian mube panjang tat riwat lun puta payah sang rasa buhu mujuyit mupat nasalah mu'asyedara maklumlah mereka mantong anak miat sabab lon tuan cit ban musasra kon gure kakak tamse lon murid megah di Aceh warih pusaka megah di Jawa nama Majapahit dengan wassalam mekam kohaba jino wajak gisa laju lon tubit wassalam Safrijal dari Lok Sukun Aceh Utara. Mudah-mudahan tengok Safrijal akan kirim lom cai-cai yang judul yang lain dan bah yang lain nyo kalau dah baca. Jadi senang bagi urang dan tengok nupre ba YouTube lun tuan kirim link ke drone jut na kalang-kalang di tinang kadang na malamnya yang nonton ngon-ngon gayan buah na ngon-ngon ngon tak tikai di bandar betul. jadi itu akan dah sambung lam kamu piyuh lihat kamu jeb iya karena katu tak aku. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.